Team India rok dolok nok nui baka Team India rok pura nogo niji nogo phai pura white wash ong thaka bo nogo si au bo team ang phai je team Sri Lanka phai pura white wash khai ro hojong nai a team si India tak phai nai India no pura white wash khai ka 3-0 ka hari bek India no abte ke biya tabu ka nong sana musuk India rok o jaga je New Zealand mai test series pai yangman abuni chaya samna nok runai samna dosunai Rohit Sharma Virat Kohli gutom gomir sabna runai India rang oma heke haima nogoi nyang le mus bansuk je mote India rok WTC final thangan panchi tapong nai tai India rang next match ngai saita match thungnai border gavaskar trophy ab Australia bai jodi no India rang a jaga Australia thang Australia no pora saita match hairi rukha tai ekta match India rang pasta match tong total saita match borok no me match nai onya team na tai ekta match draw khasi India rok painai umdai ke match ma khasi India rok WTC final thogoina ni chance tongta angla kisaman umtai ke wanski India rang nogo si white wash ong ko Australia thang Australia no white wash khainan e belain impossible jang o India rang white wash ong in New Zealand ne payang mani karan jin reason number 1 umtai ke wansok je gotom gombin no bisi se tam riya ta kha boni je mote obrokha gotom gombin je diman bon modir kha bono je kono staff rokha tai boni je head coach ni fees bu bari ri rokha gotom gombin moten je bowling coach bu rokha boni moten je batting coach bu rokha awni ya golopon Japan chimi awni ya golopon si India rok payango Japan chimi gotom gombin no India ni coach namja khaide apro chimun India rok pura record sabaite tongota gotom gombin ni coach ni under India record sabaite tong je asuk 12 bisini record sabaite tong first match kno nugui makha ODI series Sri Lanka thangoi ajaga bu India rok payang pheka omon pade India rok 46 run all wicket thangba tabu ka hanya India rok 3-0 ke white wash tong thaka bu nijini nogosi tabu asuk marken social media rok marken gotom gombin marken bang aijagui tongo gotom gombin tomta hebarok bolei gotom gombin jephon umta ke jol jago bo credit mayang 2011 world cup painai jo credit mayang omne ke jol jagui tongta Doni no सबसमय बजल जागै तंगो गौतम गंभीर सबसमय दनि जल जागै तंगता इंग ताव गौतम गंभीर ताव नासिदि क्रेडिट तक पायांगमनि क्रेडिट नासिदिता ना ताबो खे जे इंडिया र न्यूजीलैंड पायांगमनि गौतम गंभीर एमएस दनि नसि दोसना थांग चमबने जी मनसि दोसना थांग चान बगखिनबा आजा गजे चेन्नई थंगनाय प्लेयार तीनजना तं डेविन कनवे डेरिल मिचेल रचिन रविंद्र तं ताबरक सान थकबरक आईपीएल चेन्नई थंगो ता इंडिया र पायांगमनि आं उबुबु काइसा कटर रिजन हिनवानसो गति रोहित शर्मा सो ओ जागा कुनु फुनमे जे न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज ओ काइछपन रोहित शर्मा सो फुनमे जे तो फ्लॉप मांग रान चे बन बेट ने रान चखरमे तै विराट कोहली जे किंग कोहली छिन जागो सुं बन बेट नि बुरान ओखरमान किछबा नगमे सुं जेफरो विराट कोहली बावरजम कंपैरिजन खाइ चफरो जे बावरजम आसको माखो ट्रोलिंग खाइ तामके पाकिस्तान खिसन माखो ट्रोलिंग खाइ जखा बकन किंग ताम खाइ माखा देलिन जिरो माइमा आउट ong umtai kesi jono berok bengai tongkha tau baksa borok umtai kesi je social media o je pura obo khai tongkha ta asuk marko tweet khai tongkha Rohit bai Virat borok kunui retire nai thang sane borok tai bok test thongmya bok test ni player ya bok bang jugata koroi umtai kesi borok pura social media asuk marko tweet khai lai tongkha ta dol no tama na tabuk India rok New Zealand payan bagai jahai ke Virat bai Rohit na asuk marko sadak tong je pura India rok match bai thane apro ke amdai je sajong juta pok bai thangnai nok tama unok tolo comment khai sadita tai subscribe khai thang